what I'm feeling. Thank you for joining. Hi everyone. Ano ka? Patay si Tito Floyd. Durok si Tito Floyd kay Ryan Riggs. Don't wanna let her go. May ulit ka. Baby, my love will come down. Tapos naman ako. Iwan ko siya. Uy. Pa! Mami, luto na! Papa, pretty and okay. I'm going. Thank you so much. Balot ka po ba? Hindi po. O daw, 6 bird, patay na. Balot. Patay mo na yan, Kuya Wim. Ano, naka-flicker pa. Wala ka, shutdown ka na, Kuya Wim. Napatay mo na. Dito. Lugod ka sa Matrix. Triple K. Push ko na. Push ko lang dito sa tab. Nanda pa kami sa level. Different na. Oh my God. Nagalaw din sa ano, mid. Shit. Sa mid, sa mid. Ew. Dalaw sa mid. Dalaw sa mid. My God, the dog. May kinain po yung aso. Tinapay. Oh my God. Kumain ng... Saan po kayo pumunta? Kumuha ko ng pagkain. Nabati ka? Ano ito? Ilang taon na po kayo? 40 years old. I'm 40 years old. Uyab nga mo, di nang bigay. Ikaw, ilang taon ka na? I'm 40 years old po. It's you. Ilang taon ka na din? Triple. May ganda niyo. Ang ganda, salamat. Taga saan ka ba? Taga saan ka? Hi, Jan. Thank you so much. Bata pa po, 10. Talaga, 10 ka. Thank you, Jan, for joining.
Tarlac po. Okay. Nice to meet you. Gustosa, hi from Brazil. Hi, Alimark. How are you, John? Thank you for joining again. Moncada, Tarlac. Moncada, Tarlac. Kayo po, Bicol. From Bicol. I'm good, thanks. You ate your food? What time for you, John? Beautiful, layo. Yeah, malayo. Malayo talaga. Ano? Yes, ma'am. Thank you for the likes. Ano dong kuya, babe? Pagkat na nabutan. Lagi man sa kuya, binabutan mo. Pati sa kalaban, ito ka. Kumusta po kayo? Okay lang. Thank you to those who give the sending the heart. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Mamatay na yung upload. You're welcome. Welcome po. Thank you, guys. Wala si kuya. Let's eat rice. Nice. Ubus na yun, ano. End na yan. Victory na. Victory na yan, no? Victory! Let's eat rice. Kuya, bin mo yung baby palo. Go yung baby. I just had noodles. Why just noodles? Here in Brazil, daddy is Sayang, dawning. biglo rin na lang. Dawning? What dawning? Din na yun, ay manok. Ito sa may ano, butangan sa nang sa taas sa may pingganan. Para sa makakita mo na kabila. Sa akin nga, pansit canton. Hula Hermosa, Nestor Omar Rodriguez. Hi, hello. Thank you, John. Hindi ko kasi yun, tignan mo eh. Sabi ko kasi sa'yo, tignan mo muna. Huwag ka ba sa mag-break lang. What dawning means?
Sabi ko sa Binda, sabihin ko muna, kakalimutin mo yung touch ko na tignan mo kung pwede mapalitan yung number doon para pinita yung mga number direct. Makita mo. Sige lang po. Oh my God! Who sent the gift? Oh, thank you, John. Oh, oh my God. Thank you, John. Ah! Oh my God. Oh my God. Thank you so much. Oh my God. Oh my God. Thank you so much. A lot. You know what? If you direct to me in my Gcash, it's a lot. Maybe because YouTube deduct. Tapos, Oh my God. User Sam, thank you so much, John. Ah, God! I just noticed the car symbol. Ah, okay. Thank you. I know. I never donate. Why? Why you never donate? Soy de Argentina. Thank you so much, John. Thank you. Oh my God, you deserve it. Thank you, Alan Marks. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Oh my God. Pwede, kasi pwede rin naman kasi dahil yung sa penalty mo, A lot of no. kasi siya kanit, Wish you direct to my Gcash because it's a lot of money for me. Maybe because of the siyempre, nakakabala sila, less. It's less. Oh my God. Basahin mo muna. Kasi di ba yung inuwa mo yung You're so generous, John. kainan God bless you more. Hindi nakalagay. Mas kompleto pa nga niyan sa transport dito yung sa lalamo. Thank you so much. Hindi mo lang binabasa yun sa mga emoji. Thanks a lot, Jan. I'm happy. My God. It's nice to see you smile. Thank you so much. Guys. Po. Mai. Ay, license. Ay, Daddy. Nakabakal na din kami kay... Pura kayo natubo. Mabakal ka mo. Ay, di may na. Sinanan mo niyo. Baby, kayo parang nilita siya. Hindi, ano kayo siya? Ay, sa'yo? Dua. May salvio ka mo ka doon.
yan doon. Simulang simulang Ito sa inyo. Wait lang. Ay, naka-ano pa na ako. Wait lang. Wait. Hayo! Kaya kung sinasalan. Ah. Dapat na ba pa ni? Tawa ka na luto. Gawin ko na ikaw ha. Ito pangit. Yeah, yeah. Yeah. Parang nakabukas man, mama. Wow, sorry man. Oh my God. Oh my God. Uy. Ada na. Yeah. Oh my God.
Apo. Mabutan pala. Your dog ate your food. Yeah, oh my God. It's nice to... My God, the dog! Yeah! Not cute. The dog is pretty, not cute. My God, the dog! Pag isang game, isang skin. Oh my God, my food. I have no food now. Funny. Funny. Thank you. Thank you so much. Oh my God, I have 1.9 pieces. I don't know how to withdraw the money. Maybe you need to reach, I don't know how to withdraw it. Hope I can transfer. Let's try. Thank you so much. You're just so generous, John. Maybe you rich. Maybe you are rich. Maybe my love will come back sometime. Layo ko pala niya, Trace. Trace pa lang niya, Trace pa lang. Bem, Saan sa? Bem, active pa ba ang ATM mo? Hindi rin nakita. Ay, mga paano nakabutang dili sa ano ko. Ano ko na? Ganito, na pag lagay ko sa nilagay ang konta laman, ako na maglaog. Abo na maglaog. Hi Cheryl, I'm happy to see you. Hi Derek Johns. Thank you, Derek Johns. Thank you so much. Nilagdulot sa ako na yan. I'm not rich. I'm just like if I can in a small way. No, that's. Thank you so much, John. But it's not a small. Wait, it's a big hair for me. It's a big hair here. Big help here. It can pay the bills, electric bills, the foods, the Wi-Fi bills, electric bills. Po! Buksan mo. Ha? Itulak mo. Ada. Okay, maud ka dito eh. Well, I'm glad. Thank you, John. Kiss mo si tita. Say hi, thank you, Tito John. Hi, thank you po. Thank you, Thank you, Uncle John. Thank you, ouch. Thank you po. Thank you, Uncle John. Aray ko. See, thank you. Her name is Ashley. Hello, sweetie. Say hi. Say hi, Ash. Thank you so much. Thank you so much, guys. Oh my God. Only heaven knows. Merry Christmas in advance. Thank you for the early gift for Christmas, John. Tita, Yes, hindi ni kayo nakarakaro? di pa. Ako niya naman. And future, Tita, kay may ano yan Dio? Tita! you get it all. Tita, Oh, yes, thank you, John. Oh! Tingnan niya. Tita, Ang regalo yun sa ako, exchange gift yada. sino nagkatag sa Sa katrabaho ko, Ah, si At Marna. ano?
Thank you, Jan. Ate Advance, Merla. thank you so Tita, much. buksan ka. No, don't bukas. Bukas. Oh, may Sandra. May adios sa na. Paano? Sino yan, tita? Mother Earth. Buksan ko na, tita. Sige. Alam na. Kabinukasan na. Oh my God. Thank you. Ala, tita. Alam na. Dapat din mo binuksan. Thank you so much. Ala, tita. Tita, laki lang. Laki lang. Dali! Alam na. Masira. Ano dadaan dyan yung ano daga. Ayaw. Kay masurulog yun ang iraga. Ihihian yun sa iraga. Yak. Payak. Payak. Yak. I'm happy because happy. Oh my God. Thank you so much. Hope sana hope Tita, may people like iraga. you. Hope people like you, John. Happy holiday, John. Happy holiday, John. Oh my God. Someday, only heaven knows. Thank you so much. I'm happy. Baby, my love. Someday, only heaven knows, and maybe a heart to find anyway. Only heaven knows, and all I can do is up and pray. Si kagandaan. Ay, pwede na yung baso. Ay, kagayon sa balon, tagi daw ako. I have to go now, Cheryl. Hope you have a wonderful night. Thank you, John. Thank you so much. Thank you so much. God bless you more. Good night. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Good night. Good night. Thank you so much. God bless you more. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. But only heaven knows. I'm feeling.
find any way, but only heaven. And all I can do is just one feeling. Why does it hurt me so? Someday, only heaven knows. But only heaven knows. Binubuhat na ng Uy! Gab? Gab, pada ako sinasagod. So, yes, yung bipisa na. Bipisa na.
Thank you to those who sending the hearts. Thank you for. Mga malinang na lang. Maybe my love someday. Only heaven knows. Maybe my love someday. Only heaven knows. And all I can do. Hi, Joey. Good night, sweetheart. Joey is sucking. Hi, Joey is sucking. Thank you so much. Oh my god. We're from Philippines. Thank you. All I can do, I want somebody to say for the rest of my life. Where are you from, Joey? Mr. Omar Rodriguez, Amor Tenas Maredo. Hi, Nestor. Maybe my life I can be someday. Only heaven knows. Oh my god. Wait. Soy de Argentina Corazon. Soy de Argentina Corazon. Okay, I'm from Papua New Guinea. Oh my god, I'm doing live. I'm from Papua New Guinea. So, thank you so much. Ekanola 7-year-old 40. Wow. What? I don't understand Nestor. What do you mean, Nestor? Nestor. What do you mean?
sorrow. Mm. Yep. Amorti gustaría venir a vivir a la Argentina conmigo. What it means? What do you mean? What it means, bro? Thank you so much. Very humble. So deep. Be happy. Thank you. Dick peso. Dick pesos. Maybe a heart. Oh, yeah. Tain mo na lang, bok ko ma. Ay, ano to? You remember me? I forgot. Maybe you change your name? Akatsuki. Maybe you change your name, Akatsuki. Amor estoy soltero corazón. What it means? Soltero means a single man. Here, soltero means single man. Like, no wife, not married.
Iparang, umaharap, orang balik. Oh, bakit? Kumali ka, para mabili ka, tapos, tumakal ka na. Sumunod ka na. Five seconds lang. Papapabit. Siya. Oh, yan ano. I-give mo to kay dada mo. Sa wifi. Sa wifi. Sa wifi. Sa wifi. Sa wifi. Give me tita sa wifi. Ibuti ka sa wifi. More than a let go. Maybe. Thank you for 7 people. Hindi ka na naman halis. Bakit kita saga? Mayan. Hindi ako makasumba. May gusto sa ako online. Ha? Si ano? Nakalive ka? Ay. Pero yan to. Muna mo. Hindi yan. Pero yun sa value. Bako yun. Australian money. Sino yun? John. Jan. John, ano bang small one? Bag. Ha? Pula. Yadi. Ito mo. Inulit ko na ba sa ino ini sa diho? Hi. Inulit ko na. Murap pa. Ito pa sa iyo. Sa Baguliwat yan to. Oo, yan to malada sa gilid. Mama, wala ka pa man uli ah. Hi. Si Kevin. Hi. Hi, Kevin. Kevin Durant. Kevin na na. Si Trodon Blush. John Yata may Dominic. anong kita sa aga sumba. Mayon. Maluto ako pa naman. Kami pati ng sa ano. Saga. Yung risotto. Sa aga. Hindi ka makasumba. Hindi ako makasumba kahit matabak pagluto. Ako pala batang luto sa luto. Eh, bungga. Kaya di ka lang pa nun. Maaramo na ako sa magluto. Badi, marugi hilaw. Eh, yan. Si Anan Maramon, si Ate Elisa. Hindi ako maaram mag 5 na kilo. Anong ko yun? Ayo, pag-alan. Nakaldira Ano yun. kilo lang ang kaya? Ay, pakalat ka tubig. Kada gano'n ka mo? Sobra 20. Ano yung magi o sari siya? Amorcito, Bye-bye! Sonia's Channels. Hello, how are you? Bye. Go on, baby. See you. See you. I mean, see you to here. She said bye. Ah, okay, sorry. Sorry, I don't understand.
See you. I do next live. I do live later. Thank you so much for joining. Bye-bye.